Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Play! Tlaqna! Tajba spunu, right? Oġbitek? Tajja, minna, Mela laħwa, jina ħanaqbata għaleċ naġġel għax spuni jiswat jirranka. Illum maħna, guest speċjali, il-mistiden maruf minn kulħadd għalikom, Edward Tortel! Zomma xlift l-ostja production meeting jena. Il-cold intro, ek. La cold intro, straight. Imma l-cold intro, għedna li għax jaħsbu jibbuljaw. U minni jafxie zoppi cold intro, ġajta. Kiemen li minna li spoon inti t-derġiviri professional għax tejt cold intro, għatma għalli interessaħ ta' Tini sekonda. Cheers. laqas li għarana Stephen Seagal. Pepe għazzopardi ma jirriċ jarana ġiviri. Eżatto. Spoon, inti alright, u recording u għek. Ejja. Eyes are alright. Ejja. Old news. Old ċajta helwa antika spo. Faqalom l-sponsors, ħana għabdu neħilsu. Sponsors, nirringrazzjaw il-A to Z Electronics li itina daqqatit bil-ħafna mill-apparat tagħna, l-laptop, l-AC, il-tablets tagħna li nużaw u onlineintimates.com għal ġugarelli 18+. 5pointsgrowing.com daw ukoll 18+ imma dan fil-gardening. Fire and Fork, kull nar terba jkollhom il all you can eat meat għal prezz ta' €50 biss, ikollhom l-stretta wkoll u wieħed mill-partners tagħna. Stretta pinta pjaċir. Black Box Pro qed tituna daqqatit illum insemmu għal live show. Jew kun għaddiet. Semmija kolla bibżobna. Qed jagħtuna daqqatit ħafna fil-live show ukoll joħsib illi ikonna audio top notch, per eżempju il-mics u l-apparat li għandna hekk. Met Photography li qiegħed hawnhekk joħdilna ritratti bħal dejjem u Mi Media li hostjawna hawnhekk għall-podcast tagħna. Tlaqna, nibdew? Tlaqna. Mela. Edward Tortel, inti għażluk għal Love Island. Yes. Iġveri indirettament għalulek li għandek IQ ta' bank tal-kċin. Indirettament għalulek. Issa, id-domanda tagħna hija di. Quartz, granit, seamless, x'tib ta' bank int eżatt? Tasek, kuku kellek bank ta' What, like ta' bankina, fim. Jew ikolli l-ġoħ, u liġi għal-production meeting ma konx qed naħseb. Bank ta' kċina, mux bankina. Bank ta' kċina. Bank ta' kċina, ednaħna. Bank ta' kċina. Bankina tal-granit. Ta' granit. Le, apparti dik. Granit tajba. I'd go with granit. Imma tittebba dik, ġifieri titqgħod attent. Imma apparti dik. Dik kif ġrat tal-Love Island ta' viċina u kif deċidejt li takxi ħajtek inti? Le, season 1 kienu għallu li biex nitla u kont Dubai għax-xogħol. Mbagħad reġgħu saqsewni għal season 2 għad fakketu. Irriduk bis-saħħa ġifieri. Bis-saħħa. U dak titħallas le. Le, jiena le, insomma, ma nafx oħrajn. Jiena le. Stajt fasom bro tal-irriduk darbtejn. Fakketu. Fakketu. X'iżab kont tagħmel Dubai? Recruitment. Recruitment bħal xi. Nġib in-nies Malta. Ġifieri. Familji niġbet. Le. Ġib in-nies Malta. Ejja. Kont, insomma. Timlina bil-barranin, ġifieri, fwaxxja Malta. Sibna wieħed. Għatli l-kibit taxis jien, ġifieri. Ġewieħed fl-aħħar. Daħn ibbuljaħien. Le, madnix tamela. Xorta laqas kieku stess ma fija xejn ħażin li timlina bil-barranin ġaffarijiet. Imma ħaqqu jiġibu li ċorta ta' l-lum nfaqqa Naħseb ġejja tiegħi ġifieri. Le, jiena ma tħalt. Le. Imma inti qed li Bat tiġġibha fil-qalsiet meta daħalint. Le. Aħna kod raġel li nġibu, wow. Inkunu ċerti. Li jġib li l-ammont tal-emasculation li jidħol miegħu huwa inkredibbli għax kull wieħed gustus. Anke l-ġlek biss, il-ġlek tiegħu isbaħ minn kollox li qatt il-bist f'ħajti. Ġakketta whatever. Imma iminti mhux dejjem kontek u kun jomok Tortel. Jiena saqsejtek jekk vera, jiena assumejt li it was a nickname. No.
ta' meta kont mhux hekk. Ħankun espjati. Xieġifiri, Ta' meta kont ma tiġbrokx. Meta kont toħxon. Meta kont tortel. Xuna rridu nitkellmu. Tank ħara, ġifiri. Għax we understand. We that, do ġifieri. understand that. Mela, mhux ovvja. That side of the things, għalek, just... Change your surname as well, like. Jena kieku- Max Tank ħara. Le, vassallo, ma għandu stoħxon. Vassallo! Eżatt. Stoħxon apparti dik. Imma vassallo! Jena nasib iktar tuġobni Max id-dizappunt. Lej il-familja tijaj. Kulħadd in ġenerali, nasib tuġobni. Il-ġall il-familja il-logo. Imma mistoqsi oħra l-insaqsur kulħadd għana tal-Love Island di l-iktar ħaġa li kulħadd f'Malta jixtieq ikun jaf. But dik żgur, inti xejt meta kontem, Jena le. ma rnexxilekx. Le, mux ma rnexxi. It-kem dom ġemat l-ewel nis. Five. 5 weeks? 4 or 5 weeks. Uwejja kif ma. Le, veru maħxieċ. Veru. Zom. Jena għandina. Xien għetlek, this was the sequence of words. Għetlek, inti xejt, għetli jiena le. Rispondejtek jiena, għetlek marnexxilekx, għetli mux marnexxilix. Ġifiri. Deċizjoni, conscious decision. Għazel celibacy. Fimtek. I was already dreaming about having my sex tape leaked. Panik jajt, and-fight Game of Thrones time. Mux għaxiet ma tarriferu f'lavu waqfek man xej. Conscious decision. Taf minn ħeċa ġifiri. Uff, 100%. U kienu għedin għamitu. Kara, kijon nafu li ħeċa. Eżat? The easiest. Daħulek! Xumu kion! Jena ma saqsajniex kem da. Emmek li għalinna kem dam kijon. Kien għalinna dam biex ħallihom. Le, he tried. He tried to keep it, but he couldn't. Bil-iktar. Nasib Mattiasu. Ġibu li bajro. Le, kif X'namlu? Naħseb kienu Mattias biss. Kienu Mattias biss. L-oħrajn mamlu xej, ġiviri. Selwin, naħseb forsi U Selwin. kol jistajku. Ma nafx, ma nafx. Weren't you close enough biex tara li ċet jiġi kif għaxin kontu li għedin fl-istess kamra, le? U kontu li għedin ditnej kolħat fl-istess sodda fl-istess. Le, ma dawk, isma, la fajl, ma nafx tafx inti, daw kollom kamra fej jemorru jakxu. Le, ma dak. They just- Meta tkun nominat imma. Ixi kollom kamra, meta tkun nominati, tu kamra biex Eżatt, takxi. meta rbaħt il-challenge jien, per eżempju, daħluni ġol libba kamra. Xnifer of love, xittaj. Nifrof lof xadru xjazza. Finta, Għattamel maħxiex, għattamel tilap il-pass, jom maħħadi. Go watch the video. U jekk mintix nominat, fej taħxi fit-toilets, ġifiri. Le, fit-toilets bil-mic xorta, ġiviri. Fit-toilets bil-mic. Tmur taħra, oh, Mike, Ed Mike. No, tismani naħra. Serjetà. Jiba kem konni kol ħazzin ta' posta. Biex noqgħod nagħmel il-ħsejjes jiena wieħed fit-toilet. Le, kienu jismawna, kien jgħid listja, Ed Boss, aħballi ballu. Alla. Ej. Astja, hevina għaxiet l-affari. Di nid-dokumentaw, minn ħeċa u maħeċix. Rridu naraw x'nagħmlu, eżatt, nikdbu xi tip Issa, ta' kif tħossok li rebaħ iswed? Tajba jeda. Tajb. Sessi, Għalix iċċajt razzis dijem jennejdu fih dal-program. Appartilli, badam, għattindunajtu li dijem għandi jinsertaw daw. Di mux ċajta, di domanda. Għallom jirrispondi. Għandu raġu, this true. Ma nifhem anki ta' mika mhux sew da dik ukoll. Nejlihom. Kif Happy for tħossok li them. rebku s-suq? Sorry, I'm happy for them. Jiena kont id-darni kolli twisties. Ma daw, appartinnek, da ma setax mar jerbaħ pajizu. Shut up. Finlanda. Xizzop, tajt. Xizzop, tajt. Inti Karri stordja. ma taħsibx li inti pala patriot Malti mhux qed naqqas lej pajjiżna u metlux il-da go back to your country. Live fuq it-TVM u d-200,000 razzist. Kont irbaħa għal kolla fajlin li garantilek u ħatlilek kien jivvota kieku għetlu hekk. Zgjur, biex forsi kont tirbaħu. Jek titħol competition inti kollok it-tactics biex tirbaħu.
Ma ħsebtix sew, torta. Kleli ma ħsibtix sew, ma taħsiħa U tobodni. finish, tu. Kif tħossok li rebaħ Ara, issa biex nejdu kollox. Darba għandi ħabib kbir tiegħi jaff il-Clinton, għalli jixtieq jiġi fil-programm. Mela, Clinton, xabballing. We would love it, imma aħna sfortunatament tkun Malti, ju ma sax ikun bl-Ingliż, so dak ma tantx. L-unika waħda li kellna bl-Inglis, Jien kellimnija bil-Malti u Tirrispondik bl-Inglis. tirrispondilna bl-Inglis, għamet li. Għandek xi spooner ek fi. Le, Għanajdlek translation. minn kienet tifhem bil-Malti, imma Clinton ma jafx mennu. Le, diffiċ. Clinton jagħmel il-wallets jafa. Apparentament, apparti. Wallet King, u Għaliex Wallet King I jien. thought it was a racist joke. No, it wasn't. Jiena għalilek il-verità, bella I thought you just continued on that. Meta kelli l-interview miegħu fuq ir-radio, għetlu għaliex jedu l-ek Wallet King. Għax meta kon żgħir, għalli l-iskola kont nagħmel il-wallets serjetà. Funnily enough, it's the total inverse of what stereotype says. Eżatt. Yeah. Ma fimtix. Quit while you're ahead. man. Eżatt. Imma le, l-puntu għali, we'd love to have you here, Clinton ġifiri, imma we're afraid we will lose viewers because of the language. Diballajn, kif. Tini ċans! Meta jkollok suġġett sensittiv, tibda. Tini ċans! Because of the language, mhux għalla kif għamilta inti. We would love to have you here, Clinton, but because of the language, we're afraid that we will end up losing viewers. We are ready because of money. Alla le! Il-filmuna ma rridux iżjed. That's it. Bella, għal-komplu. This is gonna be a long hour, Le, diġa titħaq għal-bidweja ġawri. Jattajja pissa, tu pjaċir. Inti daħlet Mary Christine u bazzikament ħarġitek ta' giddib ma' Malta kolla, mill-li niftakar. Spieganna x'kienet di. Le, bazzikament, nasib Mariju anke ġejdu, għax we had something in the past, tipo, għatma konna flimkien ġiviri. U ħarġit għal kontu x'kienet dik. Ek. Mela, ħanejdlek, U fil-fatt, kienet għalet li ma nafx jajdu xaħġa fawdex u ma nafx iż-zob għalet, to be honest. Imma mbagħad she clarified it, imma mbagħad meta tajt xi ħaġa, it's already fucked, you know. Ma ħanejdlek, għandek open mic biex tredila ċaċċis tal-qabar tal-familja tagħha għawel. Le, aħna ħbib. Redula. Ħbib, yes. Pinnur inti Le, ġiviri. jiena mhux pinnur. Għadet kontri kostja. ħarġu ta' pubblika li mhux vera u li gidbet. Mhux gidbet, fuq la violence stess, man. Yes. Ma meta tajt xi ħaġa. Zejda dik kienet. Spiċċajt, bambalula di. Not again. Uħħat jikdeb da program tal-gidbis. Mela, f'Love Island unbat waslet fit-tmiem l-avventura tiegħek u inti u Mary Christine ġejtu double eliminated, u xek, double elimination. Mistoqsija hija, taħseb li Mary Christine joġobal id-double penetration imma jo. Tali double elimination. I mean, inti suppost tafu għax kont toħroġ magħha, le? Ija, ma. Le, It was a sorry, very single say- penetration. Very single. Kiku kellek tamel double penetration ma xaħat. In general, Never. You will not go down that I don't road. share. Idej egżop ma zop ġifiri fil-stess toba. Joħroġ xi mandingo jew xi ħaġa hekk aħba kif naqa' ħażin, man. Kun tajba kif, jiena nagħmilha. Rest niprofa. Ma nafx physically kif, ma six li hemm xi mod jew xi mara żgħira biżejjed biex Żajra biżejjed. għax biex tkun fija vera żgħira biex jiena xi noqgħod jiena raġeli ħorwit tkun jista' daqsdaj, you know ejja law siebi. Physical wise m'hemmx biżejjed angle ta' split li jista' joħroġ biex Do some research. Le, ejja, le sewet jgħid Pete. le tkun żgħira, tkun kollox xejn, jekk kollox hemm. Biex bejt ngħidu. Jekk ma raħoxna kif trid innoqgħod? Mara kbira. Wissa, bro. U issa jekk hemm iktar xuna? Miktar gap, bro. More space, yeah. More space. Ma għand il-physics ħażin. Ma mbagħad kif ħajoqgħod fuq il-hidden camera? Dik waħda, ġifieri vera żejda. Le, jiena ma tagħmilix. Nej bħalek tere. Ġo fik. Għada hidden security system irti kollha ta' xi kamera biex jabduna.
Heavy you. Mela apart in-nejk, dita double penetration imma teżisti f'ħafna affarijiet oħra, tipo football per eżempju, jekk in group station all out nej, double elimination jedula. Double elimination. we're Eżatt, talking about- football. Tifhem fil-futbol jew le? Football like Football, dak hemm double elimination. Double ukoll. elimination. Jekk jitkeċċew tnejn minn nies minn grupp, double elimination. Għax jiġu tnej. Mhux double. What, did they get 2 red cards ġifieri? Le! Mill-group stage. Hemm group stage. U jinqalaw tnej. Double elimination jiġi. Eżatt, jekk ġol Formula 1 per eżempju, jekk jintaħnu żewġ karozzi, dik double elimination. Fimtek. Taf x'tiġi meta taħbad subajk mal-komodina? Le. Dik double tiġi. Double tiġi. Ukoll. Għala. Double Madonna. That joke, eh? That joke with that twist, ostja. Double Madonna. Double Madonna. Kemmi tajba. Għazet PJ, di għaqqu l-PJ, di l-PJ fittani. Tajba PJ. Jieħriġ bi għallik li nejda xi 20 sena di ċajta. Iwa. Madonna. Basta għabba tisellem minn tofa. Għabba tisellem minn tof. Il-ostja. Quick fire questions. Għara tlaqna tibbila nifs. Ta' idejk, ta' saqajk, jew ta' onqok. Il-vina favorita tijak biex tfaqqa l-steroids. Quick. On E. Tajjeb. 3, 5 jew 6. Kem kellu żmien it-tifel li għażillek it-tatus li għandek fuq ġismek? 7. Sptar, poliklinik, jew eżorċista. Ant min, jew fejn taħseb li sip il-kura għal bullshit l-għandek. Titta spur tajba. Fat li nara Isma. Le maħniex ta' ħabi l-ostja xfadal. Le. Ma pace it, bro, għax inti għandek ħabta toqgħod taġġel. Ma x'noqgħod nagħmel Fis-sex, fis-sex hekk tagħmel. Nġibha malajr. Toqgħod taġġel. Nġibha malajr. Jem m'għandix ħiexnali. Twassal, Depends on the mood. isek il-bassek dejjem tard. Isma ħalejlek apart il-liba jien. Nandi teorija. L-ħoxnin, ġifiri inti probabilment, ma nafx jekk ħriġt minna, jien qatt ma kont fajt, ma nistax ngħid. Imma jien naħseb li l-ħoxnin nġibuha malajra. Bad blood flow. Ħanejdlek il-għala. Very good blood flow, għanzi. Ħanejdlek il-għala. Jiena darba kien qalli wieħed, isma di. Teorija u ġo. Isma di. Very good blood flow. Le, very good blood flow. How's your blood flow? Very good. Nejdlek. Darba kien wieħed u qalli li aħna bżaqna insaħnu l-sperma ġol bajtek, peress li nkunu qed nattuha hekk. That is fucking bullshit for sure. Inti Tixroba fitla. Inti x'żaq għandek biex issaħħa. Taf li liba fil-bajt u jkun. Ija naf, imma inti peress imma inti tiġix tgħid li m'għandekx naqra minn dak. Kom taraw zobkom. Em, Taraw tħassu l-isfel, taraw. Jiena nara dikka sajra minnu. Just enough biex ma nimlix il-loki. Emija, tara. Emmijad biex ma tarakx. Le, naraħu. Għandi sensila ta' mir jidda. Tactically placed mirrors. Minn dawk li meta twir f'xi haunted house ta' tfal. Biex iġalu ħossu tajja. Naraħ perfettament. Imma inti just ma id-dum id-ġiba mal-lowel għax mux għax oħxona għax mandekx il-pelvic floor b'saħtu bizzejiet dikwan. Isimaw bil-pelvic floor, ostja. Pelvic floor. Vera. U taf meta inti toqgħod kollok zobbok imqajjem. U toqgħod taqfas jitla waħdu. Taf dak Kegels. Proset. Kegels. Inti ma mhix biżejjed Kegels f'ħajtek. Entom, you don't even go to gym il-Kegels toqgħodu tagħmlu. X'inhu aktar importanti, kemm tidher sabiħ jew kemm I mean, it's not working if you're saying tispiċċa malajr. Kemm għandek żmien? 29. Jien ta' 29 kelli mara xbajt naħxija u kelli tifel. Le, ma kellix tifel da. Dil-birra xi tfajtu. Jien komplu naqra jew. Imma ħajibda. Tost laqla. Hemm pressure qawwi fuq l-ġili. Lalla. Ejja, le. Iridu ndumu. Però inti- Jiena kont indum meta kont qed nitrenja.
u nagħmel x'ismu kont toqgħod iddum. Diħan fit-tixa ta' di tal-kigel. Fit-tixa, vera. Xena, Vera, hekk jeda. ġifieri. Jena naf nis jitrenjaw li għammettu għal iġibu għamalaj. L-għu nissa jnamlu ħagġari, ma ġibix daqsek malaj, mux Għala nġibu għalaj. Bejn għandek dik, ndumma dik id-daqqa ta' kwarta, imma tajjeb kwarta, le. Tal-min kwarta kemm għandkom ħin fuq idkom. Jena ġieli tkellimt ma' nies men jamlu lek fucking sija ta' krima kinaw. Dak ma jaħdimx. Veritru, zejda malla. Kemm l-iktar darba li domtu ġifieri jekk? Jena. Le, jena kont Jena għaddej. 40 ġurnata. Le, meta tijek f'dak iż-żmien toqgħod tilab u tieqaf u whatever toqgħod Imma tilab it's the mood and the girl. Ġieli tagħmel. Tagħmel 30 seconds u tagħmel sija u nofs, you know. Depends. Le, kont jien kien xieli. Ma Dependi kienx jekk inkun zibel mejjet ukoll. U inti kontx jtillek li pjaċir. jek tiġi salma ħajek għal għandu mux jisija jew. Top pass. Mux minn qas minuta qas tinza manti ċans. Għasi li bl-anxiety tista' ma tara xejn. Bl-ansjetà. Dik oħra, x'nanzjeta għal-raġel. No chance. Kera. Vera. Imma sieħbek għal-nessa ħantkanu għax di importanta. Sieħbek għallina li darba minnom ħad photoshoot u għax moġbitik xil-malja. ċempiltlu u fqajt tikpi. Fox keman. Naturalment, biet bajtu bejken xtaqna nsaqsuk nara fuq dan is-suġġett. M'għandek bżonn telabora, m'għandek bżonn telabora. Le m'għandek bżonn telabora daqshekk, jiġifieri imma xtaqna nsaqsuk ftit mistoqsijiet għax di importanti. Inti bliema blejt tqaxxar is-soft wash-xok. Gillette 3. Gillette 3. Int taf li jekk għati kollok it-tfal tista' tieħu kemm il-paternity u l-maternity leave ukoll tal-li għad tibki ħabbar ritratti. My opinion, cheat code. Cheat code. Le, sewa ta' Għamlu ħaċċara, di vera għamlilta. Le, għamilta. Kienet ix-shoot ta' Love Island. Shoot ta' Love Island kienet. l-ewwel shoot. Dik il-malja fakkarni x'kienet. Biżżott naf. Għax kollha kontu isom malja Hawaiian u hekk kontu. Bil-fors. Kollha bil-malja. L-ewwel shoot ta' Love Island. Kolt fastiċi 4 tiem. Għamilt 4 tiem ma nekolx. Lalla. Anke s-samilta. Tiġi lacks of carbohydrates tiġi fucking hekk, tiġi ħażin lack of food. You wouldn't know about that, I think. Għalek dejjem bil-bissi, mamma. Għandu raġun. Bis, għajt French toast dal-għodu bis. Mela, ġviri le, ma di ġviri vera saret, ġviri ma fentaħkis. Le, ma fentaħkis. Le. Mela allura fil-bidu, fil-nofsi u fl-axar ta' xar jiġik il-period. L-axħar dejjem. On imma on point, ha? Mal-payday. Fil-fatt, I'm on now. You're on now? Yeah. Stija. Għaddi fili, mux għettiħu pjaċi l-għedmedulu mara. Kiku jiġikom il-period? Ma t-provax taħroċ b'xi biznis tajjeb, ma mħatħareċ b'xi ħaġa tajba biex jagħmlu bil-period tipo, da mhux ħela. X'tagħmel strawberry milkshake. Ma nafx tivvinta xi ħaġa. Liver pate. Xi ħaġa tagħmel xi grouting speċjali. Grouting. Taf kemm hawn period fid-dinja inti jiġi moħli u mormi. Mhix ekoloġija u. Ismentom li għandhom ir-radioloġi u raż-żobbi. Jekk għal-period iżommu, dak ma jistgħux jagħtuh il-min għandu bżonn id-dem. Radiology is like fucking X-rays. Da radiology. Ma PJ gradwati radiography. Full on, Now you're doing a podcast. Yes. Podcast ħamallu bax. Nannu tijaj kien chief radiographer, St. Luke's. Minu? Tony Apap. Tony Apap, ma nġdija. No shit. Le, ma parti l-libba. Page, inti tifhem għax inti f'kollu xa. Inti għaffajt li nejdulu anatomija, PJ. GPT, PJ. Le, da l-xpirjet xie kollu ħazin. Toma. He's going to die. You can use periods to power all the water in the world. Xaħġa, jena nasib we're not thinking outside the box enough. Għax. Għamil li pjaċiru. Kireċ mill-box il-period, we're not thinking enough outside the box.
Beta timmodella qoddim il-mera toqgħod taħbi żobbok u l-bike bejsa għajk Ġili għamiltu għajna għamiltu. I've done it before, we've all done it. You cannot say that you haven't done it. Agreed. Ma tistax tara zobbok. Le, ma qoddim il-mera tara. U meta jkolli s-suf no pjaċir, ostjektar, jkolli dak is-suf il-nuklat, jek nibdanet na porn tal-80s. Baxi pjaċir. Inti fil-kas tijak, Reċenti għamilta. porn jew horror jiġi? Xkemat. Horror. Meta tilbes il-leggings, tħossok konxu li qed jidrulek il-faldin. Le. Mux program li n-burjaw. Vera jħasta kemm xtaxar. Balla mux bunika, ma vera. Ma apparti li bessa fuq di il-pressure li għanna ħna l-irġiel. Fuq di, per eżempju, jina per eżempju l-mara, għal-m***a di gravi naħseb jek nejda. Li għaxti il-mara, per eżempju, nejdila, għaj tikbi menna mill-la wahdek, nidda xieġifiri, u l-axar darba akkużajt l-infaqqa tikbi biex iġanni nħosni ħazin għalija. Ma fimx, sorry. Nela, il-mara tijaj sensittiva. U l-axar darba niftakar fil-bidu ta' relazzjoni, t-inti tinfaqqa tikbi biex Trikattak tipo. Le, ġanni nħosni ħazin. Eżatt. U terbaħ. Blackmail ġifiri. Emotional blackmail. Eżatt. Għandi feeling, jek naqbat nikpien xieġri. She'll call you a pussy, bro. Eżatt. This mux fucking pressure u fuq l-ġiel. Hemm ħafna ħessil. U imma di vera toħroq problema, għax vera aħna jtnejku bika xtibki u għateku dana jaff jirriżulta anki per eżempju domestika għaw violenza domestika. Le, ħara ċitħada. Le, jek jena nibza najt li qed nibki, jena nibki ħafna u kol, jena fucking pussy daw l-affarijiet. Ta' diġa, kifeta jena pussy. Ġa għadem dik l-stigma. Bis jek t-mara s-sawtek, inti ħatmur toqgħod tajt li l-partner għada s-sawtek, x'tamel? Tkun per eżempju ġozmar. X'tamel? Toqgħod tissir dak il-mara da sawtek. Le? Kienem xi survey last week u kommentajt jiena fuq xi ħaġa tal-Love in Malta u kien hemm wieħed miskin. He commented saying, wow, kien il-mara tiegħi taħtni xebba u whatever bla 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 pulizija. U ma kellux one like, ġifieri, there was one like on it. Ma all the women are saying, Well, the women were against him? No, they just ignored it. Conveniently. You close your eyes. Vera Isma, jena nejdlek li waħda mill-arġunijiet għal xieġu da l-affarijiet għax aħna l-irġiel niġu għala zobna, ġifieri. L-imsens. Għax aħna misna minn jippostjom dan ġibuħ fa' bajtu bej kienu namlu programmi għawa. Nġibuħ tajje. Nġibuħ sewa. Lax ta' sepit. Kollu fidejk. Jena teħċ kem nibki mux bil-liba, jena vera nidher kem kuħat jaħseb jixi għala bibżobbi. Jena vera, per eżempju, ġien nkun jgħat wahdi d-dar naħsel il-platti, nabbat niftakar fuq il-klip li dawn naf li within 2-3 years ħajmutu daw l-ostja klip, u noqgħod nibki wahdi nagħmel il-liba platti. Ma nafx hekk rajtx l-episodes l-antiki fej kellna kontestanti oħra tal-Love Island li ġewwaw. Imma aħna ma nafx hekk tafx, hemm news segments tapposta fuqhom. Kien hemm il-Kion News u kien hemm news fuq Mattias u Enrika u issa tibna li hemm actually il-Tortel News. U hawnhekk għandek l-aħħar episode ta' Tortel News. Inselmilkom eżiż telespettaturi u nilqakom għal bulettin tal-aħbarijiet ta' 8 fit-8:09 hawnhekk fuq Tortel News u naturalment mal-ġurnalist bl-ikbar bajt fil-qoffa. U ejja, ma Marka Milleri? Zoffox kemm għandu Marka Milleri għax il-gvern tagħna u nagħmlu li rridu le tkunu miegħi. Kif demigoli? Kif fa demigoli u? Nibdew billi impappu il-ġurnata. Edward Tortelio kif inu magħruf aħjar bħala il-puppatur ta' Love Island ħabbar fuq il-mezzi soċjali li huwa raġel jikpi iktar minn mara transgender b'overdose ta' hormone therapy. Tortel spjega li fid-dinja mhux in-nisa biss jikbu,
Iżda l-kas sissies, mistoqsi kuxu minnu jaħsibha hekk jew inkella xlaqqat xi ġimagħtejn x'għatin fila, il-puppatur wieġeb għal din mistoqsija l-għada wara li mar id-dar fuq Google fittex xi tfisser il-kelma xemxati. Meta din il-Kamra tal-Aħbarijiet ikkuntattjat lis Sur Tortel huwa spjegalna li qatt ma tallem il-Malti sew għax meta twiletu f'Malta kien daħal sew il-porn bl-Ingliż bir-rapport sieħ ta' kitċew mill-One News il-ġimgħa l-oħra. Min sondaġġ li għamel Tortel News irriżulta li 99% tan-nisa Maltin jixxarbu għal Edward iktar minn dak tal-graffiti jixxarra passiġġa. Sakemm jindunaw li tħawduh makijon, Edward li huwa sensittiv iktar minn zibġa b'infection sostella kemm ma jgħix għal ġisem inqaddes ta' kijon u r-rata l-ebż landu, Tortella ammetta li kru kien gay kien żgur il-Madonna jaħxieħ. Imma sfortunatament Kion mhuwiex mistoqsi kux jekk xi darba jirnexxielu jorqod ma' Kion jintefax ukoll xi sexin jikpi, Edward weġibna nikpi biss jekk jiftaħ li 3 punti minn wara sat-tieni wieħed nifilħu. No problem, l-istorja sħiħa tabib li jħid lil Edward. U dak kif jista' jkun inkollu jgħat meeting, issa dejjem l-elezzjoni u aħna u naħdmu snaġġriden fuq l-speed meċina ara ġbin. Issa mmur nkellem il-Lowin Bonnici u jdaħħalni t-TVM nippreżenta Popoli Clinton. Tandak dal-waqt daħluh l-OPM xi manager. Bit-tulli għandu xi manager tat-tindif tal-linja fi daħlu. Edin oner, il-ħaq għalma naqilbu għaxxena mill-parlament. Fl-axħar sijat jirreżenja l-Ministru Owen Bonnici u il-ħaq għalma. Proset. Għatrajtu, inti Tortel News, għatmat ser. That escalated so quickly. Like from fucking 0 to 100. Jena t-nassum li dawk il-xeni makabri ta' toqba ta' sormu għek ħanaqtawa, mux ekspuna. Il-aħba, man, your search history ta' da' Madonna. Can I have zibġa b'infection? Infatti kelli namlu meta missieri ma kienx id-dar. Jien vera ninkwieta, jien l-ammont ta' drabi nkot nifittex affarijiet heavy ta' di t-tifla. Dadi, għarajja, Għamilna racial take, għamilna la zopp, men, fil-live show ta' ġiħil Madonna. Iġviri da. Is that a dickhead? That's a dickhead. Eżatt, it's a dickhead. Inti ma taranix bizzejiet, naħseb. Naka sissa kull Transgender Li jiġi, kellna- transgender jiġi, mux, eżat, għax transvesta differenti. Transgender, kull transgender. Nużawlu dak il-karattru. kien joħroġ zoppi transgender li madux hemm. Eżat. Gotcha. Inti, Dwart, meta kont... Dwart. Meta kont auction, int kont tajt li kont rock bottom. Rekket, le? Ekkejt. Dak fejn ġiet il-footloose. What the fuck? Ġejn parti d-dej, kan naraw. Naraw ritrattijek. Naraw ritrattijek. Kera. Issa jena Dak 70s day l-iskola. Dawk xon foxxil li bomba. 96 kilos, bro, ta' 16 sena, ben. Xandu xjaqsam, bro. Serja. Inti tibbilaw fox kema, deg jew. Mix il-130 jena, dak mux No offense, you're fucking obese, brother. Inti taf. Aħbar li bawitċa. Inti taf xieġifiri. ċabi dak. ċabi, u it's fine. Wija, Inti taf xieġifiri meta toqba ta' sormok u t-tarf ta' zobbok imissu z-żewġ naħat ta' tojli ta' Kondimu wara. Taf, xox, ma konġ bil bizzejiet. Konġ bil-bizzejiet, intu. Għana dak l-ammont ta' infections, jina infections ek. Infections Dodging, terminali lajt jibbe toilets, mux bil-liba. Zina, huwa, għalleċ, inti fi. Kien hemm wieħed mhux bil-libet ngħidlek, issuġġeri li meta mmur naħra toilet mhux tad-dar nilbes kondom jien. Vera, biex ma jmisslix ma' ċeramika għalli bul qabel ilbez il-kondom u poġġi mill-qiegħda. Oh, mol. Bis-serjetà qed ngħidlek. Oh, you need help, ta'. Let's not about needing help, it's about zobbu jmissi ċeramika, ma nistax neħilisa. Mux iżommu ħalla li. X'iżommu hekk, qod naħra hekk li kollu. Tamel il-toilet paper, ma jenek namelu. I have no doubt that you do that, ostja. Mandiċ Mandiċ dubju, Ma ma. nħalli zobbi ħabbat ma toilet jew ma l-iħt isfel. Ma tarax jew.
Dawk, jew tuża tad-disable, tuża tad-disable tuża. Jew vera komda di. Box komdu. Vera Poġġi hekk. komda, eżatt. Attendunajtu Ħafna għax inġili tħalt ikun mimlin kun maqsum ma tgħid ħatruża jekk m'hemmx persuna b'diżabilità nidħol. Ġili ndunajtu li jkun iktar li tollit kemm ikun komdu. Vera, l-inżon Liba namel CM ġew hostja. L-darba li zajtu jkollhom jisom il-parti fej zopp ikun maqtuħ imma. Il-bawlek barra ma. Inti għad batejt jew soffrejt mill-fopa? Fopa jizzopa. Għad ma tafx il-fopa? Tara kemm għad ma kontoħxon, dakka jiġi l-fat over pubic area. Vera. Teżisti vera. Zobak ikun naqizar, u. Ħabba fija ek tiġi, eżatt, ek tiġi 100%. Jiena ċerti ġifieri 100%. Għax tħossu, bada tkun imqajjem tħossu. Għandi mitluf xi 3 pulsieri. Vera. You can feel it inside. You feel it, go deep inside. You feel it go deep inside, man. It's there, tkun edha jem ġew, mela, hemmhekk da tistenna. Qatt ma ħarġet fuq x'keman. Imma tkun edha jem ġew moħbija. Mura la l-istonku. Tant għandek moħbil jgħid mur it-Turkija biex inneħħulek jibatuk il-mining. Klik. By the ways. Iġveri, rock bottom, aħna nemnu li rock bottom, dija rock bottom, meta jkollok il-fopa, meta tkun 3 pulsir il-ġewa, għalej rock bottom meta jgħidlek il-tabib għandek il-xaħam mal-qalb. Għala, dik tiġi rock bottom. Rock bottom meta l-ikbar ħabib tijek ikun nutar. Lejo, mux laqas tuża tabib, nutar, tmur biex tamel il-wir, ta' xtaf li ma fadallik xħajja. Għadetz rock bottom. Rock bottom, per eżempju, jiena, meta, għana naħxi pozizjoni waħda bis, ma d-nix niflaħ. Ma tistax id-dur. Fuq dari bis. Fuq dari. Fishek. Eżatt, fuq dari u jam tamel il-xoli. Kem tuża pozizjonijiet inti? Kif jiġi, ju? Eżatt, ġviri avventurus, taqdi, dik, ma tafx ġviri xxuna, ħabib tijaj inti. Meta kontek naħba dak il-ritrat, man, that's 3 years away from my first kiss, ġviri tafx għettajt. Ma xorta, 3 years away from your I had my first kiss at fucking 19, man. Għalek, Ja, ġviri taħseb għax kont toħxom. Palissa ta' 13, kullħat jaxxi fit-toilets tal-clubs. Soċieta differenti. Nbidlu l-affarijiet. Jena fi zmini. L-affarijiet, għagħa fi zmini. Fi zmini, jekk jgħamlu, Jena teħx kem id-dodgejt bullets coconut. Ma tix tgħid li taħxi daqs l-lum PJ ta' Taħxi ma l-irkikel ta' dar. Le, meta tkun zaħir, ġinti meta bdejt, Pij? Taħdax ġej. Taħdax ġej. Ventino, Allora, 17 ta' 13. 13 din jaxxu fil-ġismu. Ta' 13 għalla jihdu l-coke man u jaxxu fit-toilets. Le, heavy. Jena nissuġġerixi jek 13 ma tkunx tkunx. inventaw qabel il-klabs ta' Xindu jafik. Ma rock bottom per eżempju, meta tkun toqgħod il-5 solar u taqta nifsek tistenna l-lifs ġejja. Dak rock bottom. Aħna rock bottom edin, no big time. Eżatt, rock bottom meta jqumlek għal-kaxxa ġelati tal-Mars. Dak rock bottom. Għambela Jena rock bottom. Xizzo. nipreferi tal-bounty. Tal-bounty aħjar. Għax tħobbu għek bil. Għax dak jħobbon bojo tu. Le bot inkriminani, defamation. That's what you fucking hear. Le boss, jakamente tajjeb, jakamente goffa. Kemmu goffa. Naħsib biex naqbat nqum ngaralu fl-iskun. Naħsibha Għax għallek razzist? Wara li għedna noħorġu serious ta' razzizmu għedin minnaw. Tlaqna. Imma, issa, ħaġa kompletament xi ħaġa aktar differenti, ġifieri. Daw, ma taħsibx sewwa li din xi mafja torka li tmexxi di l-aġenda kollha tal-ħxuna, etcetrax. Jiġifieri jibgħatu t-torokaw. Ibiħu li babaklava. Sewwa? Mbagħad jirreklamaw biex tmur ċekka l-istonku hemm. Din naħseb hemm xi tip ta' ringa għaddej. Jara kemm hawn torok ta' Malta. Well. Ma taħsibx li fatta Bax indokxon għax tikol baklava. Terkex, mux ovvja. Għalek, mux Wara għax kemm kilt huma French reba. toast dal-ħodu, ħatikol Burger King, u probabli l-lejla ħatikol Domino's. Irrelevanti Għax jena naf li inti taf li Irrelevanti. fuq Walt 50% discount Domino's. Naf li taf. L-ammont ta' torok li hemm il-Franza, incredibli.
Jena ħat French Turkish inspired toast dal-ħodu. Tor taħħom, u biex ngħid Malta għek in ġenerali, għawis, ħafna. U kemmu ma liba it-torok ġewa Malta, biħku it-Turkish, l-ewel ġi konsidrat tal-ħamalli, u mbata brandjaħ posh. U fucking expensive, eh? Posh Turkish. Expensive, sal. Jina, meta kont rock bottom, kont nibla chicken doner wrap 5 euro jaħammorru. Issa tħelti, ma tasab. No shit, it's not healthy. Inti xtikol issa ġifiri, ħass? Le, laħam, ħafna laħam. Da jgħamil Tamel 48. carnivore diet u da Eżatt, carnivore diet. Imma da jgħamil 48 hours fast. Jgħata, kun uqtol il-nies. 96. I did 4 days. 90 I did. I did 3 days. U dakka vera, jew għajdu li you feel healthy, you feel Clift 6.5 kilos in 4 days. U issa għadni, I stayed with 4 ġifiri. Xinti maħad xej, għalek maħad mux għed ixrob lager u għek ġifiri. Ħanibla na vodka. Alright, xil palissa mux għed Jgħat fasting, ma mil-bira, ma fasting. Ostja, jena niprofa fasting ta' ġifiri, niprofa nsajjar fast. Għarda għabbad nibdaw l-liba fasting. Niprofa nsajjar kem nista' jkun malaj, ħana batu nikol. Għanda, di mod il-krejs tal-fasting, daw kolla krejzis, men. Tiftakruwa per eżempju il-krejs tal-kampuċa, dew xkunu jadula dik il-mushroom li kunu jirabbu. Tiftakara PJ jint? Daw l-ostja kolla. Tiftakari? Kampuċa kunu jadula? Kienu jiffermentaw mushroom. U jiklu bitċa minna kull-jum, jixorbu għek. U di jem tikber del-mushroom, di jem irabbu ġo bowl kienet. Tinten kienet, ħazzina pesta. U kien jgħat l-għallaj birek jirqaqu bija, di tal-fasting issa jibdaw imutu nisbħalek li għettamlu tildulaw li għettak xoħ. Ma jek immut jiena għablek aħba li baver, ta' għalek għetnej, ma persona magna mamula biex ma tikolx għal 96 sija, jew. Literalment persuna mamulwa biex ma tikolx għal. Inti tajli li 1000 sena ilu ġifiri. Ti għafnu River of Love, vaġa vera jgħalmu kaffariet rizjena. Ma tafx xinu River of Love. No idea. Il-lib. Ma tafx xinu River of Love. L-enti 29 għandek ta' mux 21. River of Love ta' Gordon Manshed, daw, għal-mulja, l-lulja. Kif inieti jek di? Xamana. Le, imma dik li jettinti għala ħares tmut inti għabel JD Juri. Għandek raġun, pero ħanamlu għacħara, bħalissa minna kolla l-ikbar wieħed li għandu ċansi għala daqqa ta' sekina u għanti, eh? For sure. Insomma, intom kelkom il-periodu ta'kom, eh? Kelkom the hate, you know? You're used to it as well. Dejjem constant aħna. Jiena qed ninkwieta x'waqaf dal-aħħar. Jiena qabel poġġejt u d-siġġu ċekkjajt kien xi bomba. Mhux billi bad ninkwieta, qed ninkwieti socials ħadd ma telha nħara, vera qed niddejja u vera qed ninkwieta ġifieri big time. Jekk trid hemm naqa' shorts naqa' heavy. Wabbu naqa' affaritek. Jekk trid anka nis tekniċi oħra u editors jeżistu spunu floko. Fej wasalna xinsej. Ifta. Ħuna għamen da, ħa. Għamelu il-process. Ħanster ħara men. Ma nikol xostjaw. Sabek għallulna u koll, ġifiri, li inti mortu Thailand. Sowa? U emmek, għarfitek xie tfajla. Eja. That was fucking insane. Ta' l-ostja m***na tal-grupp tijak jgħaw kolla giddibin, imma xinu ma daw. Le, veru. Tfajla. Maltija, ma kienet Maltija. Le, Ingliża. Minna, kif għarfitek? Naħliflek, kont barra 7-Eleven, Thailand, cut out, tiny island, ġviri, 1/10 the size of Malta. Tiny. Jira, jgħat barra 7-Eleven, dikol dal-liba toasty. U tiġi, are you that tattoo guy from Love Island? Għara, drugata mela kienet. Imma naħliflek, ġat. Veru. I was like, aħba li bal-lejla Kienet hot? Xej, banta. Ma kienet? Le, ma kienx hot. ma xiex dejt sejjer il-lejla. Konfidenza, aħba li ma tkun tajend u tiġi waħda. Aħba, you're the tattoo guy from Love Island. Min fejkiet minn Newcastle, ek waħda minn daw Probably. fil-bajda u ħamra fl-istess ħin. Jeżat, Xar isfar. Aħba, man. Inkontem jaw. Imma daw ek kolla, nemex għas kunċert jeku miex. Riħa ta' sun cream ta' qasam kollha mostja fuq. Sigaretti u sun cream fl-imkien. Balla hairpiece maħal għamni Eżat. Daw it-tip ta' affarijiet, eżat. Sticky. Eżat, sticky kollox ijat. Sweaty, Dika mux, ma taliqx, ikolla l-maqijat joħroġ dik.
Missir għal-ħabs. Eżad, dak it-tip ta' affarijiet. Agreed. Għallunna li darba di section oħra interessanti minn ħajtek. Għallunna li darba għamil house party. U kisru l-ek il-shower. Isimaw di, għax kisru. Biex kelmu li, sorry. U kisru l-ek il-shower. Sammek nifmu. Makraw l-ek mal-art. Kraw mal-art. Ek għallur, nata. Li kraw l-ek mal-art. Ti mux vera, ġviri. Le. Mela sħabek id-dibin, bro. Le, they didn't shit on the floor. They did everything but shit on the floor. Bis-serjetà, ma kemmu li baw gid. Kulħadd jikdeb veħ, mux bil. Wieħed minn dawk li tajtni biex nkellimhom giddieb, eh? Għandkom Issa ngħidlek minn problema. Nikxfu ismu u noffendu box kemm għandu tal-gideb. Il-ħaq l-vodka ħaq. Fasting bomba jiġi dak. Għal-fasting zitlu. Sigaretti. U vodka. U tonku vojt u iċroblu. Stonku vojt u għajħan suq d-dar. Tajba tiġi dik. L-ostja. Bela, għajn nibdow minnaw. L-ewel nis, kem kellek nis dal-party? Suppost 40, speċċal xi 150. Awajja. 120 ek. Disaster, kelli l-liba bouncers, man. U fejkont, Kellek il-bouncers. Santa Maria Estate. Mela, L-ewel minn do. le, tal-bliħ. Għaxina dej Tirrit Dan namel id-dar, house. ġifieri dar. Le mux id-dar tijaj. Tommok, u s-sira. Le, rented it, bro, nfaqċi 2000 euro. Mux id-dar Le. Fox Le. kem għandu sieħbek kif xxiena. Aħna Xemma s-semena għamel inta. Il-ġerri. Le. Aħna s-semena id-dar tijak, house party jek pal tal-films tipo. Le. Illa s-sementu party bil-bouncers. I spent 800 euro on bouncers, ma' mlu Nistaw nipretendu li d-dar tijek sar il-party. Għax għatak xinna għanna Għana kwarta s-sumu bil-program. għanamlu, s-sandawruwa, domar, s-sandawruwa. Mela daw Ma rridx nikdeb għax kulħadd. Le, fil-mija. Tfirtiġi, daw il-bouncers, min kienu sħabek, eh? Serbjani ju, mill-klubs li, għax kont noħroġ ħafna jenu, kont nafhom dawn. Li bandek flus mennin, fox kem għandek mela jikri l-bouncers l-jizzom. Maħrawx mal-art, imma they pissed in the sauna. They pissed in the sauna. L-ostja. Le, gravi. Dak il-lejl. Ma biex il-koku, jew xaħġa. Le. Għax biex tamma dawn affarijiet, tfella Għara ħarnis. paċenzja mlinna pjaċi. Titkellimx daqsek bl-Inglis, għaxin kella vera ħajjajdu li ma nħabbax is-swet mux ħanġibuħ il-Clinton. Kemm ħaddi bis-serjetà. Vera, miski, vera. Le, ma vera, ma l-għola stja xaħat vodka. Mela, ħajlek. Aħna, tal-li għandek dal-pars parties, ħan immaġinaw so, għali inti jerġajt għamilt dal-house Ma party. tistax id-dawara backsdi. Imma dil-house party, ovvjament, tal-li inti tixtieq tkun iktar pal-Amerikani biex niftehmu. Għamiltu d-darti. Għamiltu d-darti, eżatt. okay, You know, okay. dak- Project dak- X. Eżatt, prosit. Mela aħna ġejna l-house party tijak, sowa. U peress li dejjem ġewwa wiċna ġo laptop, ħriġna darba u ma l-ewwel tazza sirna żibel. Ma l-ewwel tazza ma li xobna sirna ħara. Issa, għanduk xenarji aħna fejn qed nagħmlu daw il-kummedji tagħna waqt li qegħdin żibel u inti trid tiddeċidi sam liema l-livell tasal tirrapportana l-pulizija. Ok, yeah. Dik il-logħba. Għajso sentuk situazzjonijiet, ħataraw kol xie ritratti li ħdimna. Issa tajjeb biex kun taf. Biex jgħinuk. Tajjeb biex kun taf li jekk reporta għana l-polizija taħx il-parti għal kulħadd. Alright, Ma alright, tistax tkun Fidejja. tittarana għal livelli sewa. Tiddeċiedi meta ħatwaqqaf il-parti li wer titwaqqaf il-parti għalina. Sewa? Alright. Mela. Għal-birthday ġivi. Mela. Għal-birthday tijaj. Whatever, it could be Alright, anything. Ma id-dar tijak. Ok, dar tijaj. Tajjeb. Intense, tifhem? Fidejja. Mela, niftħu l-bibien tal-kabors tad-dar kollha u nillibbrukawhom lok bil-liba. Dat tip. Xtaħseb. Titħol fikċina s-sipek, liba kollimkien. Liba ċarċar mal-bibien. Pamen, għadkom liba. Tajjeb, Edin ħara. Le, nkomplu. Għanna backlog, you know, JD, once it is żewġ, brother. Il-backlog Kienu jajdu xar snin ilu ek, AI is gonna help us so much, un bat għandek zoċ pufti palkom tużaw l-AI biex tamlu kċina minn l-liba. Tal-kursi ta' xik tibtu di biex tibtu għaj. Give me a kitchen full Jena of sperm. taf kem dajt biex namela, għax ma ħallikx. Jena ktibtlu give me a kitchen with spray, like you can't. But titlu, mela, all right, make it white liquid instead. Għalli no, because I know what you're trying to do.
Liflek bellani, kelli nagħlaq nerġa' niftaħ waħda ġdida u ma ngħidux foxxi li bommu ġifieri. Jiena ħsibta ħajjejt li prova t-ċajta, all right, ħanejna. Ma le, għalli I can't get inappropriate stuff. Bellani, taf kemm darba minili. Tista' ta' hemm Discord. Tagħmel li trid. Vera? Ejja. Għanna nużaw Discord x'jagħmel da. Għandek hawn chat. I can just show you. Eżatt mid-journey. Eżatt. Ġejni bla ċensura? Le, xorta l-istess. Titħallas. Le, ma nħallas jien u tista' tagħmel li trid. Imma ċertu affarijiet xorta. Nudity, you have nudity, you have everything ġifieri. Fostja. Li missu kol ġini bliba, imma rnexxili, jekk aħna nkunu din l-parti tijak, għax jina għandi t-qot il-nanna, xfi għanna sumi għandek il-nanna il-dar tijak. Ok. Nabdu lek il-nanna u mpartuwa ma kaxxa koka. U diħad, għax spiċċadna l-koka mal-vodka di. Kem domt biex tamela di? Għaw veru għandek. Dan ukoll għalli you cannot sell people for coke. Fejħat muri manna. Ma dik ma taf. Ma nafx, ġesta toħroġ mid-darek. Tarana namlu d-deal. Tarana namlu d-deal, aspiċċalek il-coca. Nela, li bis. Le, zom, ħaj, spiegħandi. Ejwa, ta' rapportani. Le, għax tmurek barra t-pejb sigaret. Jaw ħallitek xina għaf il-wirt il-nanna. Tajab li teħles minna. Le. Just rrit nkompli l-part. Għadna mux importanti. Għax jgħad zibel d-ġajju, Mela. ħammorru. Għara di xjor, jek toġbogx di. Nilbsu ta' terroristi fis-salot tijak u namlu xandira mfaħru l-ISIS. Bil-koka li partanna. Xandira live fuq xi. Xandira diretta fuq YouTube u faħru l-ISIS. U kullħat jaff li għandi. Kullħat jaff, ġviri tajt ħatkun. Għandek il-parti fuq wara. Fem, it won't be explicit, imma Tortello, stja ma l-ISIS. Eżatt. La vajlet nibat ma l-ISIS. Eżatt. I think emmek. Għawek tasal. Lex, nasal l-ostja. Eżin tasal ċemp il-pulizija. Le, I'll kick you out myself. Le. I think ċempel il-pulizija. Ejwa. Le, ma nċempilx il-pulizija. Tik daqta. Le. Inċemplu l-ambulanza għal xejn ġaz biex jintasal nisirqu d-diesel. Kemuba ferħanin. Malla. Xieħdu bazz jisirqu d-diesel, għalla. Għeti xorbu, Ġara, jena metti dak. Dak għet jena metti. La, xuba bis-sajfin, le jamlu. Tista tgħidli jeżaġġi. Iżob ktibt, man. Għax qed nara mela hemm parti in the background. Hemm ambulanza, hemm it-tazzi mal-art tal-parti bit-tissues u kollox. Eżatt. Il-liba kemm Lej għajam li spelling top, Tajjeb, sar vera tajjeb. Fucking amazing. Tal-bliħ, ostja. Kikun għamlu għata, t-tħessil jam? Nċempel polizija, ta' T-panik jek. Għax fejn uħatek, like it's a driveway, veru ostja. U jek jitħol l-ambulanza emmek. Eżatt, ta' naqlaw il-ħessi. U joħorġu Alright, prosi, nej bħalkom ek, ostja. Tibilaw d-diesel ek, Mbagħad ikollhom bżonn l-ambulanza. Għaddi kurzita talla dili bis kif il-libaħati derbel. That did diffiċli kienet u did diffiċli. Mela, it was difficult to find something funny. Tispiċċarna l-kok u nixbdulek il-grouting tal-kamra tal-kok. Baqalaw il-ħajt, ostja. Għadġbdu l-grouting Kemmi tajb, ostja. Aħba, ma. Naka tħallina, nkomplu nixbdu l-grouting kiku. Tħallina. Jow ċempel Namel remodeling. Ettejni, Taħxiex parti, Tħallina d-dej. Ejja. Darboħret fal-Marika Mitsimana. Il-liba kienet kontajba. Issa li mis, nieħdu l-on mill-bank tal-Knisja biex niftu biznis illegali u nitfaw id-dar tijak bħala garanzija.
Di li kienet diffiċli, ma stajx għadha. Bank loan u kollox. Iġi assisanna, ġibu assissin tal-APS. Inti l-APS taf li tal-knisja, u xek. Astemmen jena nejx eżat bit ma knisja. Il-liba bomba. Easy access. Easy access. Kemmu ma tajbi, Max Prosit. Inti, JD. Mela. Sezom, ħana, vera. Le fadal. Għalina namlu da ek, xfidan għajtina ba. Delight ta' laz ma tħallix namlu għala. Vera killjoy jak ta' xilna di. Xkem għandi? Di ma stajċ namel, di. Vebx di stappa li għal. Stappa, maċan. Nixel il-television fuq il-Super One u noqot nibla kollox. Kola, reġa. Għabba dak il-koka. ċe, ġast nixelu Super One għandek? U noqot nibilaw kollox. Għandu raġun! Ne, barra daqsek. Itla li mill-badal, men. Skonna dafu li probabli l-mexxa. What gave it away? Mela, inċemplu li l-Peppi jazzo pardi biex jikrilna żewġ priġunieri b'naqas smek tajba. Smack. X'medium ħajkun da. Nkomplu. Itkompli ħallina Faqqa. Jena mux għalija ma. Għandek il-tolerance level tajjeb. Ma intom għandkom zona smack. Jena smajt il-smack, ostja. Traqqa. Eżat. Mela, jindastin il-ġamoħxin, mandek xinkwitem, ġifiri, it's fine. Għajdek, dawk finijiz. Ija. Ostja. Mela, men. Dik l-ewwel episode li kellna xabaw jaqalaw l kox kemm għandek bihom dawk it-tnien. Ma standraw. Jaqatu flejli. Ara di xidillek. Niftħu apertura għalant il-ġar taħdejk biex imbabsulu l-mara. Fuck yeah! Papasa! Jek tara minn toħdija, mux ħanamel. Ħabba fek bisa xkela. Le. Kiku kustuza? Le, xorta ġeb il-polizija. Najdlek itlaq li l-ba barra. Il-liba med-dostja. Tiftaħ Il-liba kemmu ma tajbi. ħanaraw bitċa ħbarijiet oħra u murimbul. Top text. Għanz, titnejnek. Għax naf li ma tara zobbo. Tamel da xol u koll? Le. Kerer? Tamel da xol ta' kerer inti? Faqqarna spun. Nailbu għal-paġna tal-Mart Mentali wara l-Edward Tortell effeminat fl-aħħar Love Island konvinċa li l-nifsu li l-oħxon u li għandu bżonn ċali blenti eħxem meħġiġa bid-double glazing, Tortell is-santefa fuq dita ta' avokato u xabba steroids din l-għazin ta' jħu d-deka u t-testosteron isu għet jibla ponċiċi 3 darbit kull-jum, ma ġiġ minar il-konsekwenzi taħħa war li skoprejna li numru ta' ġirin fil-blokka tiegħu stess irrapportaw il-pulizija minħabba li kienet tħossom edin jinbnew birriħa ta' bew l-imħalta ma' spiżerija mediċini li tkun tira mix-xaft tant li hemm xieħa fil-flat one f'temp ta' ġimatejn minn Jordan Maxxex ġiet isa The Rock wara session chest. Jgħidina l-istorja kollha il-coach tal-bodybuilding tax-xieħa. Breaking news! Edward Tortell ħobb jagħmel il-house parties. Iġifieri żgur il-Madonna mhux u jnadda fid-dar, mistoqsi biex ħobb jagħmel il-parties ġewwa flok joħroġ għax jieħu pjaċir iġib id-dar isa bring inside. Jew sempliċement għax għammiel is-sur Tortell qabad jippanikja qisu mara dieħla l-menopawża għax wara dan is-servizz il-cleaner kienet se tinduna li dik li timsaħ minn mal-art mhix biex għamella nixfa peress li ġa kellha suspett wara li x-xabba tidduqa qatta. Meta ftit wara kellimna l-cleaner kif tista' tkun iddedikata l bukake iktar minn Wendy il-wieġbet mal-ewwel li kollox jintem tajjeb jekk tħawwadlu 2 sokkor u xott tequila. U diħdej detox infittex ieħor għax arrestaw li d-dealer dak il-post li tefa dak l-ex-tobbi tal-Love Island war li skopru għandu house party minn liħbit meqrodin li jaħsbu li l-crack għat issalva l-problemi ta' ġuħ fid-dinja u propju bil-crack li għawlek sninek tant malaj li siba diffiċli tomod bawl soppa għasbra bar mill-KFC li fih biżejjed kaloriji biex nila ġus jew ma sar Russja u lura
U xorta jieħxin sħab tortell nis li kielu l-palatidom iċċarċu fil-laqat tal-Legion of Mary ma dejqux jafsuna biex nikwota. Infaqqaw pipa crack jew tnejn attività li spiċċat b'nofs it-tim ta' dawn l-aħbarijiet fuq programm ta' riabilitazzjoni l-Caritas minħabba d-dipendenza li faqrithom għat-tali punt li biex jitrejqu ġili kellhom jerdaw duda għal kaxxa chicken nuggets. PJ. Ma ħallix il-spooner jedet jaħħom loħ iktar da. Xilħa foxke għandu lija. Għana fantaxin, Il-libba. Għaddi sa Madonna. Leo. Għammur impulu, urdu foxke bat. Għandek sabek kif għandhom ikunu il-ħbib ta' vera, assenza tal-libba. Il-ħbib kollek bil-fors. Għax dana għaluna li jinti xi darba mort xi hotellu ma għamlekx. Femmina naqra, għantik kazar. Dik kienet storja. Najdulu, Fuq xommok Jason. Dak biex l-istess wieħed. Ma nafx hekk l-istess wieħed. Tnej li aħna l-istess problema kellna. Xieġvi? Xamil. Da ma għallek xek ġviri, għax kemandu. Li, għalli Mux kemandu. Xams, ġara. Le, konna tnej li aħna ġviri hotel room, jina kelli double bed u kellu double bed. Fl-istess kamra? Yes, l-istess kamra. U tnej li aħna l-istess problema ġviri. Zom wahda, għan iċċara l-affarijiet. Importanti. Sten, jina kont ġosodda A. Mamma ra A. Kien ġos. Kont naf, għastja, għan ikklarifikat. Bed A with Edward and woman A. Bed B, ma da. Trans B. Trans. Mux Thailand. Le, mux taj, da ħabib differenti. Tana Malta. Basikament konna erba ġiviri, situazzjonijiet separati, u tnej li aħna ġiġannu l-istess problema. Itnej li jintkom kienu koroħ il-nisa. Le, ma kienux koroħ. Ma kienux koroħ, imma it happens, wara lejl paċe filu, f-sitta ta' fil-ħodu. Tajtu high five li xulxin. Yeah, bravo. L-opposit naħseb. La, nida, wahed. Il-nisa xamlu. Fuck it, tu. Raqdu emma, kom xorta. Raqdu hemm. Aħna konet nordu magħhom. Imma ma kienx taħla. Kienet taħħom, wasjaw il-kamra tal-hotel. Ovvjament, nasib għamiltu pleġerjajtu għammot iħor, xku kienek namel. Relazzjoni kattolka sibtu. Għax jek jena ma jqomlix. Ma mara, in kunċert namel session warm-up ek. Tikko taħżom. Ġej. Namel warm-up kem niflaħ biex għallen għastajt. Pjaċir motiħoru. Tati pjaċir motiħoru. Ma jġilek, it happens. Jena għasman, għana mroċari, għatmaġrat li ġivi. Għatmaġrat lek fajtek ma għamlek zobbok. F'momenti jek. Forse mur inċerjeħ ma jkolli xabtiti, wa. Għalla, Sten. Ġvien inta tajli ma jkollok xabtit, ma fakket mandux namil ħammu Nġerjeħ. Ġerjeħ għamiltu. Xissaf, man. Għatmomentament. Ma jkollok xabtit. Jena ġili ma jqomlix. Fakketu. It happens. Normali, bro. Xalla, zobbi ħamurnu jkoll bejn. Eġi t-tamel. Ma l-isla ma naddix minna jen. Le, tista. Allura, dweja figo ma program tal-bullying da. Full-host stess il-bullying. Għandek raġun. Anzi, jalla jibqalek imqajjem dejjem, għax tamminek dux differenza, wis? Vera minn dażek. Meta kont zaħir, kienu għati umlek għal xej fuq il-bass. Tal-irġil. U l-bass tal-irġil. Bir-riħa tal-bass tal-irġil. Kienu għati umlek. Il-liba. Dak il-shaking Jow fil-klassi kien ġiri kien umlek. Fil-klassi għal xej. Mbat jgħidlek, kunem mistoma tgħidlek Max. Man zabbab ser. Come right on the whiteboard something. Tajlu namillek whiteboard ser. Jena kienu ostja kelli it-tracksuit Tommi ma ridix tibdili l-axħar sena. Għax netejt ovvjament ħataħli l-flus, allura kont immura bil-leggings l-iskola. Xinu? It-tracksuit ma kienx rid tibdili, li kont ħriġt minna naturalment. Jien kif tassumi. Inti kont audition ta' xi music video ta' Beyoncé jew ġej bil-leggings. Fimni.
Xennejdlek. Mela. Niprofa, vera niprofa. Jiena, ommi fl-aħħar sena l-Form 5 Iva. ma kienieċ ridet tibdilli it-treksu ta' x'kienet taħseb li ħela ta' flus peress li l-aħħar sena. Agreed. Allura, peress li jiena kif tifhem kont noħroġ mill-ħwejjeġ malajr. Peress li għamila, mux peress sena. Kompli. Iva, bajna kont noħroġ mill-ħwejjeġ malajr. Kont għal ta' treksus ġini leggings. Għax sir toħxon. Eżatt, għax Allura, kien ikolli problemi serji ma' teacher tal-mezzu ekka. Konti jisek dawk il-plumbers ek. Xinajdu xaħġa, please, don't fat shame. Ġej tajdlu auction. Le, I'm not fat shaming. Għara paċenzja. Għajli kien kbir. Għax għawek aħna dawn we don't like. Le, mux ek, mux ek. It's not our thing. It's unethical. Mux sew. Unethical zoffox kaman. Ma issa di l-ħar parti tal-program tagħna u di insistejt li jiena nsemmija daw ma qablux imma jiena ħansemmija la biżżomm. Alright? Jiena kull meta ġibtek fuq ir-radio miegħi inti iġġib l-ommok miegħek. Xejnu. Darba man. Darbtej. Tajdix. Darbtej. Naf xatajt tajdix. Darba f'dik il-foss Sahara u darba il-Magic. Darbtej. Xataj JD. Xataj JD. Didi ta' għiri la. ċaw kolla, għara kolla xħantella, il-nis bid-dar, tajdiex dal-bora. Bħed jitkellem, ostja. Leba. Inti, għara, darbtej li ġej, l-axar darbek xwilli li ġejt meta l-onċajna l-studio, li ġejt vera, ma ġibtiex l-ommok. Eżat. Imma l-ewel darbtej dejjem ġibta miegħek u jena ma nafx, ġviri, xini dil-bicċa xogħol. Xħabiba tatina, bro. ċiġviri, xħabibatin. Emma. Taħdem ma' mommi. Lek kont ġiplom. Kull darba li. Mux skuza valida. Mux skuza valida. Għara xini. Ħan ġiplom mi għaj. Le, mux ġibta mi għaj. Ma nafx. Taħtni lift kombinazzjoni dawk id-darbtej. U għattila, isma, kam sejħaj. Għalek tħad la violin, mela. Mela. Għal-ħaxi Malta din, le? Bħal dawk għaw tal-mux cook with me u xizzop jamlu, Master Chef, kienem xie skandlu, le? Għattar anka nazjonalisti għaxu. Kienem skandlu ta' Master Chef? Ija, naħseb, le? O le, There was the mother and the daughter. Yo, Big Brother, kellom xalka Big Brother, kienem xie sponsor. Mux kurat jaffixu xie jaff kamil. Parroċċa Malta xizzob. Imma dini, għax aħna ħsibna li per eżempju fuq dik il-bicċa xoll li ma għamlikx qabel forse ma ħadx l-ommok miegħek. Għax jenna kellek stage fright jenna. U xjiena! Allura! Il-punta da kollu. Ma jistax ikun, ta' emmek jienet u koll. Oh, brother. Tibbela te. Bravo, Brother. Participation trophy. It's the thought that counts. Imma aħna il-punta da kollu hija di. Illa li xaħna ma ħanamlu logħba issa. U ħansemmuha fejn ħatiħu l-ommok. Alright, tlaqna, nistgħu nibdew bil-logħba. Il-punt mela, issa il-punt għazad, it's very self-explanatory, għax tal-li aħna qed nassumu li inti tieħu l-ommok kull imkien, qed nara jekk daw forsi tkun hemm xi tip ta' gap, mhux se toħodha tieħu nejka miegħek ovvjament, you know what I mean? Għanduk sitwazzjonijiet fej huwa aċċettabbli persuna jieħu l-ommu. Okay. Ġifieri, in ġenerali. Can't wait. Tajjeb? Mela. Tlaqna. Dajjen, inti x'tagħmlu? But that was a gay handshake. Bim, bum, bam. Bim, bum, bam. Waħt inti bda. Like rock, paper, scissors. Bim, bum, bam. Jien mhux nazzjonalist. Jien bim, bum, bam nafa. Mela, toħodha tila passju fuq is-sur tal-belt wara li ma kitbitekx fil-wirdi. Ija, għana numru għum 20. 5, 5, 6, 4, 3, biex titfixkel. Titfixkel fis-saqaj. Intu fejat forsi ta' għal-isfel. Jek ma tikbekx fil-wir, tombok, ta' fija legali xikant. Illegali, ja vera.
Eżatt. Imma jekk iġġib prova li kont liba magħha il-ħajtek kollha PJ, dik kif tax PJ. PJ apparti li huwa biologist. Huwa wkoll contractualist. Ta' jagħmel kollox, man. 1/3 il-leġitma tinqasam bella huwa kollha bil-fors. Thank you, Dot. Anke jekk iġġib il-provi li you neglected her for your life, or your life. Mela intantek obbligu tużib ommok, l-om. Le, ma tkun liba jen naf tipprova la tagħmilha s-sapu ma tarġa tal-bieb u Jekk hemm attempted murder nassum milli mod ieħor jiena. Immaġna attempted murder tkun il-ħabs. Xorta jaqadak attempted murder fuq ommok. Xorta mhux se Xorta tiret, naħseb. anyway, ma nafx. Il-aħba, man. Alright, okay, jekk toqtol l-ommok u tinstab ħati il-wirt xorta jinħazam miegħek. Dik mistoqsija tajba ħafna. Le, bżonn Ħallas bil-bejl taqtil tommok. Evi xittu. Wow, man. Tlaqna. Il-punt huwa Le, ma neħudix. talma taliex tagħmel passju. Tiegħi waqgħet 3 tarġiet ommi u kisret saqajja 2. Il-liba, Għamlet 6 xhur ġo sodda. Hija edha mal-art sokra u hija jgħodu l-ritratti. Inta posta tajda biex titħol fil-wirt int. Biex tiħu I'm not l-massim. joking. Le, ma naħsibx li biex jidħol fil-virtu għax jekk kiteb ħaħaħa l-lom u naħseb taf li kitbila ħaħaħa jien. Le, mux vera. Imma vera miskina xkanata kistet saqajat nej. U missiru tabib maru beda jitħaq u kor. Mela, l-mizjem. Toħoda il-Caviar and Bull Father's Day. L-irġiel kollha. Noħda, ta' mux Tamel kafja. sens. Tamel sens għalik. Inti ma tikolx Father's Day, jow. Ovvjament, tikoll int Father's Day. Imma t-celebrate Father's Day. Noħda biex niko, xorta. Toħoda ġifiri Father's noħoda, Day. Kuna noħda. biventek tipo Happy Father's Day. Xorta. Ostjara, tajjeb, good to know. Xorta. Tkun hemm int jew Burger King tkun int Father's Eħa, Day. kus healthy għalija. Wis aħba li babu sajti da. Wis ma memx, tikolli. Memx carbs bizzejiet. Taf xin xaġa sabiħa li di għanda żewġ furketti, żewġ tiskiken. Le, joħroġ berba affarijiet. Second course, so. Tal-Kings. Bela, toħodha loba tal-Furjana bil-ger tal-belt. L-iktar ħaġa impressive, il-mara l-istess. Ejja, mela, għana Dejjem l-istess. zammejtu l-istess mara, jew kombinazzjoni. Tajja fuq. Let important keep the same lady. Da żgur għandu folder id-dar AI generated porn. Kemm ħafna. vera tajjeb ħarġu, lek mek, Ħafna, tajbin ġo. Toħod, emma kieku tkun mitfaked tkun masokist u tobot il-lomma, kja biex tibbata l-lobba tal-Furjana. Le, ta' ma namilix. Bil-flok Jena nħobba tal-belt. l-om, jew neħodha kullim kien. Vera jħobba l-ommu da. Ma xek t-tamel, sintendi, kienet om tajb. Ejwa, ma da jħobba b'mod eccezzjonali da, ġiviri, jek. Għax mara top. Għax mara top, Ma nafx għal xient li mara top. Ejwa, eżatt, Atten JD. Naf. Telqed, jiena jmiss? Ejja. Le, enti jmiss. Eħejjena, sorry. Mela, toħodda ġlida s-rieda għal-kwid Bengazi għaxem zgur ma jiġux idejqulek zobbok tal-animal welfare. Immorru ta' astja. Toħodda? Dejja ta' astja. Issa nbidlet il-mara nbidlet il-massa. l-istess. Nbidlet dik Għamlet hair dye. Dik kelli nagħmel operazzjoni kritika biex jinexxiel inġiba. Dak is-sieda mhumiex Għax animal cruelty għalli foxxon ma nistax. Iddaħħaltom bil- Imma liħor ta' wara jżomm is-sertu fidej. Dik rajt faħili. Dik rajt faħili. Neħodha, anzi, fil-fatt ustja, hemm trend. Tibt lo holding cock in. Titlu, dan għamiltom they're all shouting at a clay pot. Fikajn għod nifinta scenario. Li għamballa ġili ġitu fuq għabba clay pot. Umbat neħejt il-clay pot u zitt isri daqjena. Fim ċebba paniku. Balla paniku. Għaw kera ta' kollo cockfight wara jku di tħares ximkien. Għaxin relaxed, għadu pjaċiru, għax memx dan il-welfare u roxa, għada ċillu. Le, morru ta' morru. Toħoda. Ej. Ostja proset. Vibes. Bengazi vibes. Bengazi vibes. Mela. Toħodda barbecue ma sħabek il-White Rocks u tużab bħala mejta. Xissop. Anzi, għanda cocktail. Kemmi tajba.
Nistem wara nonxalante din Xara zobba. Isu xej u xej u dija da jem kokka ta' pala bejda, ma taħodix pala bejda. Le, ma naħodix. Jena nabbel miegħek. Toħodha Dog Park ħalli l-kelb ikun jista' jistrih id-dar. Għajbin. Xalla sabbu l-kep. L-aħħar waħda. Toħodha? Toħda l-għallis. Għal-kelb le, għal-qattus naħseb ta' malajja. Ju l-qattus għandek. Tħopp il-qattus iktar minn tħopp li. Vera? Mara liba. Bela, l-aħħar waħda. Toħda l-Sphinx biex tieħu pastizz għax jixraq ilha maħalqa. No. Dak l-owner hemm Dak vino għamilhom Maltin li f'dak ta' far dak Indjano. Dak Indjano. Malti jiġi dak, issa technically. Issa technically Malti jiġi vera. Pastizzi għamilhom, perfetti. U għetlu, do you know what pastizzi are? Yes, those deliciously highly filo pastry. Leba, difficult to say no to ek. Babala. Ma ġablix il-logo tajja fux missieru. Ma pastizzerija. Le, tajja. Le, his vera. Kittibilek tajba x-probabli ktibt il-winti pastizzerija. Ista jkun. Le, jaj, vera top instrument, dat ma jkollix bżonn. What's wrong with it? Xtajjeb jgħat? Sphinx, ekku koll spelja. Sphinx ta' vinu, le? Mux il-logo tija, ta' Coca-Cola ġabili per eżempju. Coca-Cola ma' Sphinx ħat qabbel. Ejja, ma ċempilu l-ġeġibiti. Vinu minu da. Loner. Eġbit, le batilu. Għajdlu issa bomba. Għallu li miss. Palata. Bajtu bacon sponsor. Għajdlu. Għasek, telqet. Aħna kikkamu l-sponsor stana jekkan. ħantuk palata jalleba. Send dan għal-mana. Salesman kbir, ostja. Xuxu dakaw tal-Wolf of Wall Street, inti. Jordan Belfort. Leonardo DiCaprio x-zappis. Yeah. Jordan Belfort. Jordan Belfort. Ma nafux, ma rajtux, bro. What the fuck, man? Xmarajx il-movie? Jena wara ġurnata nidej ma'kom u maċxol ħanqot immur nara film komplikat, jena mura u nara blue film u norma. Aħba bil-mot li titkellem jaħsbuk xi builder ta' Tamel brother. podcast u radio ta' tkellem dak li ċempel. Hello, Mr. Totelli. U Komplikat għal-fejn, ma daħsibtu xie nil-degrass tal-blih, bro. Naf li tajjeb, kullħat tisemmi. Tal-blih. Jisu Batman level. Issa naraħ Batman level. Top. Xieġalek taħseb li Batman huwa l-favorit tiegħi. Batman level. Ma one of the top u vera Batman. Bro, man. Ma joġobniex laqqas, superheroes dej u Ħabballi, botajt li inti puf tamela dan ċempel. Staqallax ma jaxbunix superheroes! Ma toġbok Batman. Inti għatma t-tamelek, in the middle of the night toħroġ fil-gallerija. I'm Batman. Ek ma tamel. Xta' tamela inti? Ek, Arwinek. I'm Batman. Vera? Pep sigarreri. Ommok fejtkun. The city needs me. La, kemm hawn minnu ħażin. Kelli 12 sena kont nagħmilha jendik. I'm Batman. Għatma nexxina għamela dik. Toħroġ fil-gallerija u tirid jirnexxielek tagħmilha xi ħaġa impossibbli. Għandna l-aħħar aġġornament qabel nagħlqu. Naqilbu għal paġna ta' suicidi. Ħafna rġien Maltin qed jippreferu jaqbżu għal zaqqhom mill-gallerija tad-dar milli jaraw Big Brother mal-mara dan l-istħarriġ mal-kemm fals iktar minn nofs il-kontestanti nifisom wara biċ-ċar li samnalla hemm dik id-daqqa ta' zob ta' Joslin li tilbes dawk il-liezet is-sikkati biex inkunu nistgħu naraw l-bezzun bil-priżet kollox. Inqalat il-Madonna x'kedda ħaniħu biex inqajmu l-oħrajn. Fej, nissejtilla solma, fej! Da kollu gideb tivvintawx il-għajja ta' Biz bejdu solma kena mid-dublettu l-penti.
Mix-xena tal-fantaxjenza wara li għal miljun darba l-poplu Malti jaħseb li din is-sena żgur ħanirbħu l-Eurovision, l-Awtorità tas-Saħħa u tad-Depression se tibda tqassam dar mediċina qawwija kontra d-delużjoni u l-ħolm ta' filgħodu. Dan seħħ wara grupp ta' mamis Maltin għamlu petition biex l-iskejjel sekondari issa jibda jiġi mallem low level tal-Eurovision blok dak tal-religion. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta, is-Super One u n-net se jingħaqdu biex flimkien jiġbru għal karità. Grazzi għal maratona ġlid bil-fliexken. Għalija kollha apokreziji li missejt il solmora żejjed dak is-sekreti li ħabbila ma qaltlu xejn imma. U inxalla sobbi l-raġel tagħha. Waqt laqgħa ta' emerġenza li sejjaħ il-Prim Ministru lejla ġie deċiż b'mod unanimu miegħu innifsu li sas-sena d-dieħla l-Maltin kollha se jkollhom lebż u l-kusti li jidhru. Bil-ġuħ li ħadġib maħħadilli bolli tal-ħajja. Miraklu fuq il-PBS, kif war li ħallitna, grazzi għal program Come Dine With Me, Eileen Montezin, reġat għamet mill-mewt bil-rapport sħiħ Lazru. Il-qasma ħara popolari Maltija Edward Tortell id-deċida joffri ġismu għax-xjenza, speċifikament biex naraw kemm idum biex idaħlulu x-xedaq taħal u l-ġewwa dwar li mur jixrobba bl-Ingliżati tox kemm għandu ma' erba' mis-sawt. Fej, sraqtila l-verġinità mela veret niġġennu għaw ġewjew. Sraqtila l-verġinità, kif jista' jkun sraqtila l-verġinità? Meta wara l-estate fajtila €50. Il-formazzjoni ta' Tortell qed ħeġġeġ li dawk l-irġiel kollha li qed jisknu għal Witch Edward jikkalmaw naqra għax mhux tortijaw għandu wiċċi lox bir-rapport sieħ ta' Tortell. But dak jisom Stranger Things, man. Lix kif sibtu. Internet sibtu hekk list. Wiċċilox. Tajba, proset, bravi. Proset. ħafna editing x'tagħmel fihom. Liba kemm dajna biex għamilna l-affarijiet. Però għana wasalna fit-tmiem program dwart. Ħadd pjaċir? ħafna. Għazzi, Not as bad as I thought. Oh, ma ejtilhom naqxie kulħadd joqgħod Memx għalfej tibżaw. Ismani, di ma nafx għal spiegajnija. Aħna nażlu ovvjament ċertu dal jkunu naqa heavy u shorts, mhux ovvja x'qaqgħod nitfalili hekk qed nitkellem. Mhux ovvja. Allora nis biex qed tħasseb. Naħseb kif ħanamela biex. Intu all right, Max. Nġibu skos papizaw. Jitna finta xi ħaġa biex nġibha lajt. Puppies. Barbecue. Dak l-extension. ħalalu, ħajbda jiġri l-sin. Faqalhom l-sponsors ta' malajr. Mela, negrazzjaw l-sponsors A2Z Electronics, onlineintimates.com, illi huwa 18+, toys 18+, A2Z ma nafx, meċċux, qed fil-liba kif ħaddit nil-birra l-lum. Mela, A2Z Electronics, l-ewwel nies, what? Dawn jirdu zibna Blazy. Mux blibet nejlek, ħaddit nil-birra l-lum, ma stonku vojt. Xuna vodka. Le, bro. AC u tablets u l-electronics li għaw nużaw għal-podcast tan onlineintimates.com, toys 18+, tuħom daqqatajn, mux toys biss, se jkollhom ħafna affarijiet oħra. Actually, ma nafx kan nixxaġ nistaw natu l-Edward. Fadlinna naħseb actually toys fadlinna. Ne, naħseb fadlinna xaġa. Dik it-tieni xi dildo, bro. Xaġa sura ta' nies, mek stattik dildo vera. Ma dawx. Sex match, Bondage edition. Tajja, para, ha. Għandek set, tisma, għatandu l-prezz fuq, bro, għaxet intuk, mux xajta. Ostja. Flus. U għanna u koll il-soltu di għabatu tielu bil-lest. Għanna l-kwad għanna għakastim bil-blisem tijak, imma palissa. Palissa jgħetna out of order, l-spooner, balla xol. Issa niprintjaw l għawek ismek, imma għalissa zomma fidejk, għanamlu reklam. Dawet biħom l-spooner, għamilna l-reklamenti jek. Dawet biħom l-spooner, imma għal-min interessat, kellem l-spooner private message. Dikki pros. Jow xiex? Jow bajtu bejk. Biex kabbarna għad-DMs għalek. Yes. Għannissa. 5pointsgrowing.com, siġar, pjanti u gardening 18+, Fire and Fork, da kun nar ta' erba et ikollhom all you can eat meat, €50 biss, għandhom ukoll stretta beer li huma partners tagħna, stretta pinta pjaċir, Black Box Pro li juħsib l-audio tagħna hawnhekk, kollu kemmu Met Photography li reġa' kien magħna llum bil-ritratti
u Mi Media li tuna l-post u jiprovdu n spazju fejn rekordjaw il-podcast tagħna. U grazzi ġbira li lek, Eduard, ħad pjaċiri, ħad fani, any plugins you want to do, your socials, jew xi xogħol, I don't know. Naħseb jafu, kulħadd jobodni biżejjed, ġifieri jafu. Jiena vera, ġemma, I don't get all the hate. I don't get all the hate. Same. He's a good guy, da raġel. Jista jisibuk fej fuq. Vera battalli pakket sigaret fuq Instagram. Jum modella zin. Wait, you don't actively do it, imma jek so ta' Instagram. Fucking top, right? Thank you. Napprezza. Bill guys, yes, follow jaw Sabit sassu. Għandu. Tiċċekjali, ifhem, ħejħatu dos research. L-ammont ta' ritratti li tella dati għaw bla flok. Għandek ritratti wieħed bla flok. Mux għalek etnejla, għax inti għattat il-paril ta' bniedem. Pari, retna d-diħjena. Bro. Thanks, Max. Jena, il-krua narafa. Ġifiri, it is what it is. Top. Grazie ħafna, guys. Tinsewx tifollow jaw kollox Bite Bacon edin fuq il-socials kolla, Facebook, TikTok, Instagram, edin anywhere. Grazzi kbir lilkom li rajtuna, pero l-ikbar grazzi lil Edward Torte! Thank you.